Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Mina ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engithole kulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingakuphuthi lezi ndaba ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana sengivele-ke umlisa-ke laphana-ke wenza-ke ividiyo-ke laphana-ke ebuza-ke inkinga-ke yombuzo-ke laphana-ke waveza-ke nokunye-ke okuyisithembiso-ke laphana-ke kubalandeli-ke beqembu-ke laphana-ke kuzokwenzeka ngo-2026 laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi uyezwa ngami kuphela nje nje udlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa lona-ke uzwele yona ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngicela kulapha sizwele-ke le vidiyo leyo ngene kuma-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lelo daba lelo sho lo mlisa-ke lowo musicinza nebhathini nje usubscribe nje phela-ke akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khonza ukwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Zuma must fall, Zuma must fall, Zuma must fall. Basho abathengisi behamba nabacindezeli beyincengela incethe zabantu abahlulwa yithumbu balambele ekutheni badayise ngeimpilo zabantu abamnyama. uNcamalala wazabalaza ekhula, wazabalaza ngisho esewupresident baze bamkhipha ongcobo behlangene nabo abathengisi. Namhlanje nthini MK umlilo wamaphepha kuphi? Abaningi bavulekile amehlo, abanye still basathi somlilo wamaphepha. Abayizondi MK abamzondi uNcamalala sazwa abadlelani. Kodwa kusele sithi waza 2026 aluzo lunye ukhetho ukubonakala. Impumela yomuntu wazabalaza iyabonakala. Phambili neMK phambili. Nihlukane noNcamalala nijoin umzabalazo. Nihlukane nabantu abamnyama kodwa nibathande nibalwele nani bongxiwa. Nani bathengisi. Ngoba lokuthengisa kwena kunisa indawo. Nohlaleni njena nje. Nithengisa ngegazi lomuntu omnyama. Istelenbosch sihlalele manje kuma mention nazo. Mina ngibusy nama food parcels, ngikhangeza ama food parcels lapha kaGogo. Phela nje wento noyithola ama food parcels lawo. Phambili nomkhonto wonke umuntu akazi ukuthi umkhonto uwona khona, umkhonto uyagwaza, umkhonto uwona oyoza ngcono zibe impilo zabantu abamnyama bakuleli. Owenza ngcono impilo zabantu abamnyama base Africa yonke jikelele umkhonto lowo. Viva MK Viva.